Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Wa pasia lava le lafo sa nga isa o ile sa ave mo par mi Ausetalia talui nei Scott Morrison e winga le mata upe au fiai matanga luenga lima sa fa lilo na tofia o ia lava e awa iai. O le palota na whaia wa pasia ile lafo le censure motion o se lafo wa fa ilo aile matua ile fia o le totele ile tūranga sa fa atino e Morrison. O se mta upo le vona whai eifi na unga le tau na leila le lower chamber a wa pasia le valus food wono e ioina le pasia le lafo ma le toa lima se fulu na tete. Au fia i le toa valus food wono na ioina le lafo le isi whai pura le patia Morrison o Bridget Archer le wanga i ese ma whai pura le sofa tasi. E whaitau miliona tupe o le au whai o wha asalanga na wha matu watu e leo i le whaitau wawheo tangata ni New Wales le teimere te tele o le COVID se puruiwa wa to e whata atia ese le ofiso o tupe le stete le state revenue i sini. O wha asalanga e tolu wafe se lau luasun maratasi o fines sa wha matu watu i tangata i le reusta i o babao le wha mai o whaero mai le toi ave sea o no se wha i unga o tuwane mai le Supreme Court i le vai o se neina walu ina se ofisa ro i e le whamsinonga. O se au wha inga o wha salanga e ono sulu wafe se lau tolu sulu walu sa wha matu i New Wales le taimi ato o le wha mai. Wha ilo fo ia whai sa tatongi lau sala e ao la ona toi refund uma mai lau tupe mai ao na wha so taile ofisa o la fonga. Mata upu na wha aulu e le ofisa lo ia le Redfern Legal Center mo ni ari se tolu sa tu ina iei wha salanga i le vao le awhetala ma le tolu awhetala. Wa iwi se tala wha no le sa iringo se ri tala vou le sa ri pati atu i le vai taruai sa wheta wa ina wata whea ilo longa i New South Wales ina wa whailo mai le so wa maua sa tino mariu mai vaenga sa lolo mai au le stete. O se ri tala vou se furuiva tausanga na whiwa tausa ini na ua maua e leo ni ripo te whapea e le ito vai atalo na ta whea i ta whenga e Bound Raid lata i Mildura i le New South Wales lava. O leo mala au ngā lue le SCS whapere tine i mū ma le Marine Rescue na wha awa wina le suenga whapea fo i maisi eri sue whapitoa le so la ua whaero mai ai mo mawara tino maniwa le nei ri tala vou i se vaenga la latane i le vaenga na ta whea ai ma na maua i le a fole valu i le tae awa na leila. Wa i tanga tala na lua o mōria le whaarablawe o whita wa ina ile ta whanaina o se tama o se tamama so nā tari i Western Sydney i le tausanga tanuai. O lau su e sa whea ngai manamta upu lewo la tupu e ina reli e luas futu sanga mai Grafton i le asona na whima mōri ai o iei le mariri wai o Salim e se furu waru tau sanga manona tama o Tufik Hamsi ono su whātau sanga. Na ta whana o sa whawhai te tono le lata a wale i Guildford i le masino o ke topa rua wheru sutasi. Na mariwa i lava Salim i le ano fuanga o rona tama ana tong fitia paramedics ma au natu le whare mai ma mariwa i munimuriane. O le i rua sutau sanga le umoria nei morianga e rua o le whasi o te tangata. O le iseri ina moria mua le mata upu lavana nei e rua su lima tau sanga le matua moria i lona awa iei fo i le mata upu ma o nei vesinga o mai tau ina pe te tonu sini mai lava le amatanga o le tau sanga fo i watua nai ma o sidia ma le rua se lau lima su tangata o po eina ma le sidia ma le valu se lau o morianga o whaia e leo ono nei tu ai ngā whala me lave. Ma le tala muri, o se tasi o li ilonga fo i le talonga le lakapiriki wa whaase ere nei lau whainga ruenga le Canterbury Bulldogs mo le tamirisanga o le tausanga fōrua a wherua swutolu. O roi aso tasi sa avea ma kapteni o le Kiwis i le temi wasola leo le a whapopo atu lau whainga ruenga le Bulldogs mo le tausanga fōu i se tūranga part-time. Mori putia le Nine News i le so le lakapio se tasi o taalonga e leo mato i toa tele ni whaia o ngā iei tupu anga Pasifika o ngā rueai le lakapiriki ma o le afso soani le whaopopo atu o so tasi e tau whapare ni ai le atulanga. Whairoa le Nine News e toa tele tamata alu taravou mai le atu polinsia e fia tele i a so tasi sa taalo ia mo le Kiwis ma Samoa foi ma waloa tau sanga o taalo le NRL le kalapo le Bulldogs ma le Rabbitohs ma wasiria ma le rua se lawa na taalonga o le iwha mai ala na taleni i ene langi. Mai mai se whamtaranga wo whairoa e so tasi e pso soani la tina e o tamaiti le taalonga ma le Porkalamela Academy ma o seitu o whaafia nai le pule ngar kalapo ilo na toe fo iane. O tala nare Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia solulu mo fo i seisi whapoponga tai au soifua.